بولتنا کردی جورت نیوز بر باش تماشاوان نهجه و دسپیک بولتنا ما امهر سرنوچه لعفرین اسایش سه گرتین پدک سوریه برده و چتین داعش لگندن شغلر و گندوار کوبانی خو آمده دکن شانده پارلمانتوی حریم کردستان لکوبانی و پدک تیدا نبشتره چالاکی بو سالوگر کمپلای 15 شباط لدار دکون و ترکیه شرمزا دکه هزن اسایش لعفرین سه گرتین لباخ سربست بردانی این که هاتبون گرتن به توان تقین اولاهی اسایش ده سال 2013 دا تیزانین که بری دو روزان هزن اسایش لگوری فرمان بخشدانه که دو اندام پدک سوریه جی سربست بردان پشتی گرتن آوان جه سالونی وکیوا ده لسر ریا حلب و شامل نیزی باجر سراق به گندوار ادلب و ده انجام قضا ترافیک ده ولاتین عفرینه هاتن کشتن و 11 کسین دن بریندار کتن صدام قضا ترافیک لگوری چاودیران که تکر ترنبیل تقیه و بو صدام کشتن 10 سویلان و بریندار بونا 11 کسین دن هر واحد زانین که او کسین بریندار را دستی نخوشخانه میدانی بون و لگوری نوچگیهان ما که او ترنبیل یا ولاتیه که عفرینه یا لسریا حلب و شامه کار دکه. لگوری ریخستنه که مافی مروان آسوری شروان کرد به آلیکاری فروکین هف پیمانا آن نشتمانی آن نادولتی پشتگیری هیزن پیشمرگه کردستانه کنترولا نیزیکی 163 گندن لدارو بارین کوبانی و گرادن جیر دستن خواه. روانگاه سوریه مافی مروان را گیهاند که شروان کرد به پشتگیری هیزن پیشمرگه لدردورا کوبانی به پیش واده چن و کنترولا 163 گندان و گراندن جیر دست خواه. جالکی دن و روانگاه سوری را گیهاند که داعش پشتگیری لشگری آنی باجاروک و گندن که دکوین جیر کنترولن و لدردورا کوبانی دا. نویزگاه لسر زارا ریوبری هفریزی رکبریه لباجاروک شغلر را گیهاند که ریخستنه سه رشاشه گران و چک ناوندی و بدهان چکدار که وان هرتم دگوهرن آنین وین دوره کوم کرینه. نویزگاه دیار کرد که آنینا پشتگیری جعالی داعش و پشتی و یکته که هیزن کردی لباجار جرالوسه نیزک دبن. لباجار سروجه باکوری کردستان رسالداری ترکی ایریشا ترنبیل که ماینکری پوچ کرد و 5 کس توانبار گرتن. پشتی روزه که جتاقینا ترنبیل که ماینکری لباجار سروجه ایرو رسالداری ترکی اپراسیونا ترنبیل که ماینکری پوچ کرد و 5 کسین به توانان وی بیاره گرتن. بر پرسی اولکاری باجار سروجه ایوب بن بار باشی گوت که او 5 کس تکلداری لسر وی بیاره نه لآلیه کی دن و پشتی پیشکتنا هیزن کردی لکوبانی و گندواری وی دسالداری ترکی هجمارک خالن لشگری لسر سینور خوا آوا کرن و ناوین وان دوران کرد دورک لشگری. پیشکتن تن حضرتی ها چید به او تزانی الغام یعنی پر هاتنا چاندن حیا الغام ودگن حضرتی ها که او جیتن که هم حمله قدیس دست پی بکن تعداد ما حیانی داعش کل که داره هبه هم حیانی و داره هرنه کل که داره ورن دین اما شریوان بکنه والله دوره یا بکه دورگی یا بکه بو یعنی نه یا بکه با امخال و داره جیش هر یعنی ای مایی یعنی نه آلیکاری هم بانه من کم متشک بگره یعنی کی آلیکاری یا بکه بو و اوجی پیشمرگه جی رابون ام به اوی ریکی وان را یعنی جبخانه ما آمد ریک وان را گشکی داد نه و نامانه تشتی قیمت نه والعرضه و همچنین هاد شردانه و انشالله پیش داجی همه درکف نه باجاری هان امنال درکت نه همت که بی در وی گنده کوبانی و هم پیش دا انشالله دارنه نه نه ما امدادات ما را ندادن امدادات ما گشکی جیا پکه دادن جیا پکه و بجد وانا تسلیم مد کرد جبخانه وانا جبخانه مرا آلیکاری دیگه جبو پشتگیری و آلیکاری شانده یک جو پارلمانتوی حریم کردستان و شانده یک جو کانتون عفرین سردان باجار کوبانی کرن و جهل ریوبری خاصری کانتون کوبانی هاتن پیشوازی کرن آگاهی بیتر لسر سردان هر دو آلیان لبا ولاد بکر تکانی داعش برجسته کرد او روزی که برنامه‌ی کردستان پشتی سرکفتنین هیزل کردی لسرچکدارین دولتا اسلامی و ریزگار کرنا کوبانی شاندک جو پارلمانترا حریم کردستان سردان کوبانی کرد د چارچوبه پیشگیری هیزن کردی
و بلندکردنا مورال شروانان شان پێک هات ji 8 kesan و ئەو dibin seroketiya endamê Partiya Yeketiya Niştimanî Kurdistan Salar Mihemed. کارا وەکو پەرلەمانی کوردستان ئێمەش پشتیوانی و هاوکاریەکی زۆری ڕۆژاوای کوردستان بووین یەکێک لەو پشتیوانیانەی کە ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان بڕیارماندا دەبێت ڕۆژئاوای کوردستان بە فەرمی بناسرێنرێت هەروەها بڕیارماندا بە زووترین کات هێزی پێشمەرگە بچێ شار بە شاری شەڕوانانەوە شەڕی تیرۆر بکاتن کە ئەوە جێگەی دڵخۆشی بوو هێزی پێشمەرگەی کوردستان شان بەشانی خوشک و براکانی شەروانی لە کۆبانێ شەڕیان کرد. Di heman demê de şandek ji kantona Efrînê gihîşt Kobanî û hate pêşwazîkirin ji aliyê serokê Komîta Cibcîner Enwer Mislim. Ev şanda pêk hat ji 12 kesan dibin seroketiya Hêvî Mustafa serokê Komîta Cibcîner ya kantona Efrînê. ئەمێ بنرن چاوە ینی نسبێ خراپێت کۆبانێ دە چێ بیە ینی وەک مەرە تێگوتن وەک ئەم دەبینن ینی سەدی حەشتی ژە قادن وحاراتن کۆبانێ گە خرابن ژەمال ژە ڕێ ژە بنیە تەحتیە سەدی حەشتی گە خرابن فا ئەمێ بنێرن بە هەواڵی خۆی ئەندزیار چاوە ئەم پیلانن و دەرخینن ژن و ئاواکردنە کۆبانێ یا کۆبانێک نو. هەردوو شاندان سەردana xwe dest pê kir bi ziyareta hemû deverên ku hatine wêrankirin û gelekî sekinîn li ser pêla wêranbûna Kobanî. Armancama ayê sereke em gelê Kobanê gelê Kurdistanê vê serkeftinê li bajarê Kobanê çêbil kantona Kobanê çêbiye em pêrûz bikin û êdin jî yalê tenduristê de em werin ev deresekin çi tiştê pêwîst e ji kantona Kobanê re gerek e ji yalê tenduristiyê de em kanin verê alî kar bin. وەک چوو شەروانێ me verbiyan karcê em jî wek yalê tenduristiyê da. Hêjayê gotinê ye ku programa herdû şandan ji hev cuda ye û di hindirê şanda kantona Efrînê da gelek endezyar wê li Kobanê bimînin ta ku tiştekî ji Kobanê ra pêşkêş bikin. Miletê Kobanê û rêveberiya wê nedixwastin pêşwaziya mîvanan bikin û Kobanê di vê rewşê de ye. Lê dimîne ku tiştê mîvan dibînin şahidiya berxwedaniyeke dijwar ku hêzên Kurdî kirin li dijî êrişên çekdarên Dewleta İslamî. Welat Bekir, Orient News, Kobanî. îro li Qamişlo û bi bonaya salvegera girtina rêberê PKK Abdallah Öcalan piraniya firojgehên bajêr hatin girtin. Her li Efrînê cî û ji bo heman bonayê meşek li dar ket û têda xwepêşandaran bo azadiya Öcalan ban kirin. بله تماشاوان هجا بو مجارا سرادانا پارلمانتویا هریما کردستان بو کوبانی امنها بچن هولی روجوه داره بریز علی عونی اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتی کردستان لگلمه بریز علی تبخیراتی و بولتنه شانده یک هریما آنج پارلمانتویا هریما کردستان برای خدا کوبانی بری دروژان جه 8 کسان پیدهات و همو 8 کس جه پارتیین یکتیا نشتمانی کردستانی بون گلو پدک چما تیدا نبشدار بود امك نبويا يعني منعك نبويا كوب هذا كان شجارة الشيء ده ما شربوا للتنقاسية ده لفراكسيون البارت ديمقراطيك كردستان جديد ده ويا استام كانوا بارن سردان البرلمانتيرين ما نبوي ما بوي اللي لبعض البارت سركزاتيا بارت ديمقراطيك كردستان قد برنامج مين اكو برلمانتير بتشن يعني نورمال اكو بتشن ام شتاب تشکیلی شانده دکن شنونه تماشی دکن. بله برز عونی نگرینگ بو کو اندامین وجی این پارتین وجی دوی شانده دا بشدار بیبنا؟
شام به نونراتی پارلمان کردستان دیگر همون تکاتن پارلمان دار توصیه که رپورتا سر جرا خواب و کوبانیه پارلمان و همون فراکسیونی به ریز و بگرنگی پیدان و بگرن. بله برز عونی جبیر ناکن کو آلیکاریا و جبو کوبانه گلکی بالکش بچه آلیه مروواهی و چه آلیه لشگری و دمجاره کدن داد خازم اشتا پرسکم برز علی گلو تجدابون دنابرا و دنابرا یعنی که دهه درباری پیشکتن آنجی آلیکاریا کوبانه زانی بگمان بسر همون پرسن کردستان دهن هم پارتین دو پارتی و دو آلیه سیاسی جدا جهبن یعنی فکر من نرینا ما شبو پرسا کردی دنده کوارا داد جدایی هبله لسر پرسن نتوایی از باید کم اگر او ساجینه با مقدر الملت خود کن دقیق و مطرح که مشترک هبله تشکیل ملت مطلوبانی پرسا همو کردستانیه که پرسا همو انسانه که نتوایی کردستانی گرکه به گرنگی و ور بگه دما قوتا چا و دما کوبانی به دوید به آریکانی جدی بود سرک بارزانی بخواه تا سر خط جاری عسکری و جاری حوادن آواره و پسازن مای کجروجاوه هاتین که هدارتنا هیزا پشتوانی یا توبخانه کردستانی یعنی اولین که لازم بونه بسر خطین فکر جینونرن پارلمان کردستان به اعتبار دکن دویدرنه و نیرین دوانا به گرنگی تنوار گرتنه کراوال بله برز عونی گلو پشتی رزگار کرنا کوبانی و پدک دا آوا کرنا باجر دا بشدار با لگوری بانگاری و بریا خاصری یا کانتونا کوبانی تو زانه از واقعا که ما کار پارتی و آلیین سیاسی و کار حکومت حرم کردستانه و هم جیته دانه و آلیین سیاسی جیته دانه اما آلی پیوندی من دیپلماسی سیاسی لدر واتا ان بگمان آلیکاری یعنی شیان و هزن خود دخین کار جبور راکشان آلیکاریا ولات مانی حق و بشن آلیکاریه بدن با آواتنا کوبانی سرجنی و هزا من لنوا حرم کردستان حکومت حرم کردستان امکان نوی همین کو بشداری آواتنا کوبانی بکه بگمان یعنی آلیکار بن چاره هجی کوبانی یعنی جویل نکشته به قناغه با آغاد کردن همون دزانین پاکش کردن شونوار و پاشمایی تروریستن داعش دمه که درش دخوازه حکومت حرم کردستان بخواهی بگاوه بن حصارا لیده جالی حکومت مرکزی عراق کده یعنی او امکان بگاوه اما باورکم که امکان هذا وظیفه مایه هم برای من خوینا مایه پشتا مایه گل مایه واجب مایه که نانه که ما هم کر بکی نانه دیو نانه خاطرین ملت ما دویدره بله گلکس پاس جهولیره علی عونی اندام کمیته نواندی یا پارتی دموکرات کردستان گلکس پاس بو بشداریه و جبو شرمزاد کرنا کمپلویا پانزی ثبات به هزاران کس لوانه لحف کم بون و خواستن بمشن لیبله پولیسن دستوری مش نداوان جبرکو پولیسان بندانینا پیشیه گل و آلوزی درکت ولاتین کوبانیجی کل رخ شروانی یا پگویا پجه به برخادان دیروکی چتین داعش جهریم آویتن به چالاکیه که گرسی کمپلویا پانزی ثبات شرمزاد کرن به صدان ولاتین کوبانی ایرودان سبه جبو شرمزاد کرن کمپلویا ناف دولتی یا لسر ریبر پکک عبدالله اوجلان لگورستان شهیدان آباجیر کمبون جبر چالاکیه لگورستان شهیدان آلین رش و پوتسرتن ریبر پکک عبدالله اوجلان هاتن دالقاندن هر وها بانگرتن وکی کس نکاره روژا ما تاری بکه روژا ما و آزاد با کمپلویا نتوی شرمزاد کن تکوشینا جنا آزاد مسوگری آزادیه ریبر پکک آپویه تکوشینا جنا کرد آزادیه مروواهیه و هین چروکندن جی هاتن دالقاندن لنافچه داقوق یا گریدای کرکوکه به صدن ولاتی جبو شرمزاد کرنا کمپلویا ناف دولتی یا لهمبری ریبر پکک عبدالله اوجلان مشک لدار خستن گندیان بتندی کمپلویا شرمزاد کرن
گله کرد له هر دوره کمپلویا له همبری ریبری پکک عبدالله و جلان شرمزاد دکه کمپلو له باشوری کردستان جی ته شرمزاد کرن گندین گندن دقوق به و آرمانجه مشک لدار خستن سروک گشتی یا اکاپا و سروک وزیر ترکیه احمد داود اغلو در حق پیواژوی چارەسەریە داوها گوت ل ترکیه ایدی کیجان فکر و رامان دبه برا ببه دوی سیاست دموکراتیک پیش بکوه و ریبازا کوشینا چکداری و ریبازا چکداری وارن پوش کرن هیوی و داخواز ما اون اگر اف چه ببه و ل ترکیه سیاست دموکراتیک پیش کوه داوود اغلو بویرین کوبانی دبیر آنین و دیار کرد و ل دیجی تندتوجی سکینین و dev ji pergal û ewlahiya welatên xwe bernedan. Uluslararası sularda seyreden bir Çekdarên Daişê li Şengalê mijûlî danîne planeke êrişkirinê bûn. Lê ji aliyê hêzên pêşmerge û balaferên hevpeymana dewletî ev plana wan hatin têkbirîn. Fermandarê Lîwayê Heyştaniyê hêzên pêşmerge Emîd Haşim Stayî ragîhand ku şevadin di dema du grupên 20 kesî ji çekdarên Daişê ku di nava İslam û Abu Hureyra de dahatibûn naskirin mijûlî danîna planeke aşkere li ser çeperên pêşmergeyan bûn. Balafiran ew da ber bombeyan û hêzên pêşmerge cihê wan tobaran kirin û di encamê wê de 15 çekdarên Daişê li wir hatin kuştin û plana wan hata têkbirîn. Wî fermandarî hêzên pêşmerge wiha doman. Grupa İslamê tevahiya çekdarên wê xelkên welatiyên Ewropî ne. بولتن بردوام لپشتینا برکه لقامشلو مترسیه گوهرتنا دموگرافی وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. لا عفرين أصيش سيجرتين بدك سوريا برددا والجاتين داعش الشغلار وجندوار كوباني خامدتكن. شاندايا برلمانتويا هريما كردستان الكوباني أو بدك تيدا نبش دارن.
چالاکی بو سالوگرا کمپلویا پانزی ثبات لدار دکهون و ترکیه شرمزا دکه. بله تماشاوان هجا درباری مجارا پانزی ثبات لواره رهای لواره ریبر پکک عبدالله اوجلان خلفته با ارمانجا شرمزد کرنا کمپلویا ناونتوی یا پانزی ثبات به صدان کس مانگرتنک لدار خستن. درباری و مجارجی آنها لگلمه نج هولیره و نج قامشلو و جاریل دوبی بریز آلدار خلیل سرکرده تفدمه. بریز آلدار ایوار باش. ایوار باش دبرس. تو بخیراتی و بولتنه 16 سال لسرگرتنا ریبر پکک عبدالله اوجلان در باس دبن و چالاکی و مسوگری این ناو دولتی جالی کردان تنه و تنه کرن. گلو هی سال و ببه سال آشتیه دنا برای ترکی و کردان و سربست بردانا بریز اوجلان. و تلویزیون و سپاس دکم شخواب روژک تاری و رش دیرو که گل کرد تیب ناف کرن جبر دروژک و هاد ریبرک آنگو پیشنگ کی کردان دیل هات گرتن و هیدن دستلاتدار و سال خواستن شکردار بیجن گو قبول ناکن یک کرد به پیشنگ تکوشینه کی جو آزادی جو دموکراسی جبر ویجی برنگ کی دروی او مروواهی دروی ایوان گوان بخوجی تامینه حتی دروی زاگون خو او بتنا خو کس اتک دگراوه که نوا بحرید اف 16 سال رشتنه اف تشتکی دروی مروواهی جبو به تشتکی گوار شرمزدار کرن اف گرتناهان بله لی وکیدن جبو وجی دادیار کرن يعني هم جبو آشتیه هم جبو آزادی گل کرد و ریبر گل کرد مروف دکاره بیجه ده انجام تکوشینه که دمدریج و تکوشینه که به اصرار و دائمی هولدان جبو پیشخستنا آشتی و وکویه و لگرینا چاره سریه که سیاسی جبو پرزگری که کرده ایدی او هلوست دولتا ترک جی و هلوست هیده نامنتویه و حطانا سیاست خود هردم ندخواستن کرد هبن دخواستن ایرادا کردا ورش کراندن وسانی دبون آنا مرد ای سال ایدی آستا هفتنان و نزیکاتیین گتین کرن جبو چاره سرکنا پرزگری که کرد هیویان تیدکن دا سرینن و گمره ببینه پشتی انجام آوان پیشکتنان بتایبت هفدیتنین گل برابر گل کرد را چید بین لامرالیه ایدی جبو چاره سرکنا پرزگری که کرد اینا بهتر گاوین بسیار دنابد. بله برز آلدار افنجار یکمینه که دستهلداری این ترکیه این فرس این عرب ریبر و سرباز کردان راستی زندان دکن راستی کشتن دکن گلو دنیرینا تدا هیسال و ترکیه حکومت خواه درباری دوزا کردی و جدی به ده اپراسیون آشتیه دا جبر کو پر جاران هاتا گوتن کو او یا مرجع دیتینن سر پککه دا کو اپراسیون آشتیه پیش بکبه. يعني زراويا هفديتنان تشد بن شنابن از بخوجي بي نا آگاهدارم هر تشتيلي تشتي برچاو يگو مروف دبينو بتايبتي دراغاندنه دشوپينه که دولتك وقتی بي كسايتك ريبرك نونري ملتكي وك اسير بقر قال خوتي خزنداني و بيجا ويا قرتي قال ما و بيشكتنك وسا تشي بيجي آستكي پشتی او قیس سال بی و هیئتان چه بکه بناوی خواه و هر هفتیتنان پیر چه بکه پیر رونه لچارستری که بگره اف بخواه یعنی بسر خواه دربی تشتی هندورین یکو هفتیتنین گو چه دبن اف بسر خواه بویره که هیویان دگو گروف بیج ایدی قبول کرنه که جبو چارستریه نشانه اوی در کبورته نزیکاتیین گو ایرو روش بو پرگریکا کرد لترکیه تین کرن نمینا سالم برین یعنی نمینا دمکی گو ترکا به حکومت خود گوت کرد تننه گوت کرد ترکیه چیانه ایرو روش بگی آستا کی بی برنگی کی فرمین و نرین وی دما دست به هفتیتنا بکه هفته واطای اعتراف کرنه که به هبونا پرگریکا کرد انابیم ایسا جاره سر به مرن نکار اوسا همه هیدیان بدا افراندن فقط مروف کاری بیجی ایدی اعترافا دوزا کرد و لگرینا چاره سریاوی نشانه اکیوی
بله برز آلدار دنیرینا تدا تتکیلی هنه درباره چارەسەرکردنا دۆزا کوردی لە تورکیە و دۆزا کوردی لە سووریە ji aliyê PKK. Yani doza Kurd li tevayê cîhanê esas dozeke ji ber qebûlkirina hebûna gelê Kurd dema gog bêkirin li deverekê bandora xwe dike bi taybetî sistema a gog sed sala derbaswî di Kurd qebûl nedkirin yek sisteme erê belkî carna dewlet yan dagirkerên ser Kurdistanê cuda cuda tên diyar kirin feqet mijar cudayî divê carê ev sistema gog îrada Kurdan inkar dikir mümkün e gog bibe sedemek îdî qebûlkirinekî doza Kurd çêbibe îdî tevgera Kurd ji xwe xwedî bandoreke li her çarpeçê Kurdistanê gobê de ev doza han bibe dozeke navnetewî û xwedî bandor hêza desthilatdariya cîhanî jî ya got îrada Kurda ji nedîtî vidahat û dixwe kar bike ew jî ana ketî warekî îdî neçarê li Rojavayê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê, heta Rojhilatê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê Kurdan wek realîteyeke bibînin û qebûl bikin û li gorî em dibînin yani îdî pêşengê tekoşîna azadiya gelê Kurd îro roj bi qeweteke mezin di meşandin Partiya Karkerê Kurdistan em dibînin yani hîna şoreşgerên wê şervanên wê li Sirê Çiyayê Kurdistanê ne hîna wê tekoşîna xwe dewam dike berê gelê zindanê ew jî wek nûnerê gelê Kurd dikevin ava van diyalogên çareseriyê qenaeta me de ev gavekê li pêşê û hêjayî mirov nirxandinê ji bo yê bike. بله برز آلدار تشتی گیدن تخوازم مشتا ناس بکم تشتی عجیبه که دولت جهان گیشکی لسر وی یک رازینه و بیدنگن درباره گرتنا برز اوجلان دنیرینا تدا تنابینی کمپلویا پانزی ثبات کارکی جهانی بو و نه تنه ترکی لپیش بو راست اساس گرتنا ریبره گلی کرد و چاقه حتی هم رایدارین ترکاب دگو مهین فهم نکری مواتنه دایه ev çima teslimî nekirin yani ji bo çê birêz ocalan anîn dan me kompleyekî bextiyeke navnetewî sîstema cîhanî ya dagir ya desthilatdar wê esas ev bûyerpêk anî erman cawan wê çaxê cuda bû erman heremê ji nif ditêxin nava agirekî got bêdawî bibe feqet ji xwe hişyarî û hişmendî û zanista got birêz ocalan pê nêzîk bû نبرد فعلكي تاني جبو تولهلداني بوي منطقي او بخو نزيك نبو منطقكي چاو وي قوم وي كو وي هولدانين ببختيه ايغو چيبونه والا در وشخوي روجا من جامع بيت بينن ايدي هلوستي فان هزن نحنتوي بيك نها داخوازوان وبدربيجي ايدي جانا بيف او نچارن بشي بو قوم بلاوان بنك نچارن ايدي ريكه چارسريه جدا قبول بك بله برز آلدار شرط یکی لبا حکومت ترکیه درباره چارەسەرکردنا دۆزا کوردی لە تورکیە ئەو بوو کۆ پەکەکە چەکان دەینە گەلۆ دەنیرینا تەدا وێ جەژنە نەورۆزە ئیساڵ تشتێکی شاهی بخۆڕەبینە براستی yani ez wek min destpêkê jî got wisa agahiyên ziraviyan li ser hemû tiştên di navbera PKK û dewleta Tirk li hezîtinên wan diçilbin çinabin بتشتي او نادن راقا كاميروف نزانه فقط اشتاعت زانم ابي او تفقر وقيس صالتك وشنا خدكي زو بزو وسا حطاق بجارة سريم سوقر نبي حطا ازاديا قال لي كرت بيقني از بخوك شخص لقور دبينم از باورناكم هم اوسا تشكا دينن وبيجن خلاص قديا رولا تشكا وكاهم قدي دبي تشنا هبن مسوقريا نابنتوي de asana metawî de were erêkirin û misogerkirin heta go gavî avêdin ji xwe heger çareserkirina pirsgirêka Kurd li Bakurê Kurdistanê taybetî hat qebûlkirin û gavên gopîk hatin avêtin bêguman wê çarpêwîstiya çekan li serê çiyan gopîmînin ew bi xwe wê bêjin nematî hêviyên me ew in çareseriyeka aştiyane ji bo pirsgirêka Kurd were dayîn الهواتنك شبه ويابا نريبك البيشيا قشيكي والهواتنك داستا رجلات نافين تفايد جي ججنا نوروزي ججنا كا جبو كردان خدي واطايا كا جرينجي شفا بري بيجي ريبري قالي كرد نامايا خوا يا دستيكرنا في بيفاجوية ججنا نوروزي ده نامايا خوش عند بربو قالي كرد
اگر تشتكي نو هبه لهاتن برنگي مسوگر شي به انجا دنوروز ام بتب هبره ليغو دار بكن اگر تشتكي صاحب وچا ور ديار كرن انا از بخه نخودی آگاهداری زلال من ویدر باید. بله به هیوی ما که نوروز هی سال گلک شاکیان بخورا بینه جه دوبی بریز آلدار خلیل سرکرده تفده من گلک سپاس بو بشداریه و. ده شرو پفچونین لروجاوای پارێزگاها دەرعایە 43 چەکدارن حزب الله یان لبنانی گروپین چەکدار ئین ئێرانی و هێزن ڕێژیما سووری هاتن کوشتن. ئەڤ نێزیکی هەفتەیەکەیە کو لە ڕۆژاوای پارێزگاها دەرعایە بتایبەت لە گوندی حراک شەر و پەفچون دنابەرە هێزن ڕکبەریە سووری و هێزن ڕێژیمێ بۆ ئالیکاریە چەکدارن ئێرانێ و یان حزب الله یە لبنانی بەردەوامن. لە گوری کۆهاتیە بەڵافکردن کو دەوان شەر و پەفچوناندا 43 کەس چەکدارن حزب الله چەکدارن ئێرانێ و هێزن ئارتێشە سووری هاتن کوشتن. بله تماشاوان هێژە دەرباری ڕەوشە مەیدانی لە سووری مە ئەڤرا پرجوارە ئامادە کردی ئەم هەڤرا تاماشا بکەن. لگندوار شامل لگریمانه یلغوطا یا روجاوا ارتش آزاد خالن رژیم بموشکان توباران کرن هر وها ارتش آزاد پارچه که ویدیو ده اپراسیون کامپ الوافدین وشاند آکوته ده 15 میلیشین ایرانی هاتبون کشتن ده همان دمه ده لناوند التضامن پفچونن تند نور ارتش آزاد و هزن رژیم ده درکتن هوله لهمان دمه لگندوار لازقیه عنیا اسلامیه ارتش آزاد راگیهاند کوان بارگهن رژیم لباجر و گندوار وی آرمانج کرن و برسوه لسرکم کوجیهن رژیم یل لباجر دومایه ددن هر وها عنیا اسلامی باجرن القرداحه داتور و عرامو و تاخن سقوبین و جب حسن بموشکن گراد توباران کرن و لگوری جدر میدانی کودن جامعه تو باران دا گلک جلشکرن رژیم هاتن کشتن و هجمارک بریندار کتن دهمان دمه دل برج 45 ارتش آزاد بموشکک گرماهی تانکک رژیم تکشکاند لدرعای اجانس فارسا ایرانی راگیهاند کو افسرین بناوی علی سلطان مردای و عباس عبدالله لتاقا کفرناسج هاتن کشتن و دا زانین کو او افسر جعنیا اسلامی بون و ترمن هجمارک جوان لدرعای دست ارتش آزاد دانه هفدم لباکوری گندوار درعایه جبهة النصر راگیهاند کوه برسوا هولدانا در باسبونا ملیشین حسن نصرالله و یه ایرانی لگره فاطمه و غیرین دا و دا زانین کودنا و پفچونان دا و بهتری 5 هزن ایرانی کشتن و 6 تانک تکشکاندن. پنابرین سوریین گوجه بر شر و پفچونان جوالات خوراویانا و لولاتین هرمی بجهبونه و کباجار ادنای ترکی بدرفتین خواه جخوره جهچی کرن نهاج برباران و حریه گلک زور و زحمتیان دکشینن پنابرین جکوبانی هاتنه لسر عردان والا گول دورای و رگیرا نافچایا ادانای بدرفتین خواه کون وکرنه اف هفتیه کل ادانای باران دباره و جهی پنابران جکوبانی لدمینه ده ناف حریه ده ججلو بارگن وان بگره حتی جهونی بینین وان دبن حریه دمانه پنابرین گل دورین و کوا دوران دجین لبنده آلیکاریه کنه لوی دریت تشتکی وان تونه باسارا و برف و باران هر دم هنه و حال گو نهاته دنه نتو حاله هیوی آواج ترکی اوا گو بلا جهه که گو او بکاری بن لی بمینن جوان را پیدا بکن و تنی زارو که وان پشت لوان شکستنه پنابرین سوری چه کرد و چه عرب به دلی خونه هاتنه وی داری لوراوان و مالنوان هاتن تالان کرن سرمال آلیه کی و دما باران دباره او دبی پروبلم کنو جبرگو هر تشتیوان پنابران دبن آوه دمینه و تا چقاز دمگلکی گوزوها ببن لهیله کدن تفگره کرد لسوریه بناکوکین خومه جولن و او نوالنا گو گوی خو بدن وان زاروکان گو آوه دروجه که دا پیش روژه سوری بن اوروی ولا دیاری جیهانه به تواهی بکن جبرکو دیارده کوچکرنا خلکین کرد لباجر قامشلوهین بردوام و گوهرتنک دموگرافیک لباجر روش بجوش دیارده با و لگولی چافدران کو اف مترسیه که مزنه و دوه او بداوی ببه در راپورا عماد کردو دا آگاهین بیتر جسه سالان و شون و گلک جه خلکین کرد این قامشلویه جباجر باردکن و گلک جوان خانین خواهد دفروشنه عربان و مترسی اول کو اف دبا گوهرتنه که دموگرافی دباجر ده
بتایبەتی گۆ کەسێن وەخانیان دکردن عەرەبێن ji derveyê herêmê ne. خانیە خۆ difroşin û ê çolakeve û dev ji welatê xwe diqerin û ev xanî wextê tê firotin didî çi kesî wê bidî yekî Ereb yekî nej mentiqî dêrî be Helebî be Himsî be elmahûm wê bidî yekî dînê Ereb nej qewmê xwe û ez vêne gelkî xelet dibînim. Hewldanin hene ji hin xwedanê bîroyên kirîn û firotina xaniyan ên Kurd ku ew nehêl mirovê Kurd xaniyê xwe bifroşe yekî Ereb çiqa ku ew nirxê wî xanî buha bide. ناجي انه ام عنصريا نفكرن ام ناخذن خلل تيكفي توازنها نقبه عربه وكرمان جاده لجمع مناطق عربيه ضمن محافظه حسكيده ام دفروشن وكو هناك وك اي انسان ام براي هاف حسباندن بس عربي جوش درفه بي وبخواز السكن لفربكي بلكي استثناءات هبن هنكد بفروشن اما بشكل عام ام نافروشن وانا لێ ڕۆژ برۆژ ئەف دیاردا بەرفرەتر دەبە و هەبوونا کوردان di bajêrda kêm dibe ji ber xelk neçar bûne û hêviya çareseriyê ji vê rewşa xerabra êdî nakin. ji ber va ewdayê rojava çê dibin Ereba şûna Kurda girtine her malê xwe difroşin û disafirin dirin Tirkî dirin Kurdistanê dirin Almanya her kes dir ji welatê xeberdayî ji ber va wedaa berî Ereb di hara me di tune bûn تفد كردون نهاكا سي مالي عربا كتنيجي وهن بهن عرب دكشين وتين دكهفن خانية مدى ولاتي مدى باجاري مدى دنگ جملت هدي بلند باگو کسین بر پرسیار ایدی لسروی پرسگرکه باش بخبتن و سینورکه جویرا داینن دبي يجيك مسؤول هبد بر واتشتادي يعني هو الناس ممكن او كس برا رابط في ويعني رسما قراري بستيني انه او مكتبات قضاء اجراءاتها بستيني في كاري بك خانيا بفرش لسر نافي غير ملتي كرد او انسانيا ويد اجراءات الحقي ويد بيستندي دیادا کوچکرنه مترسیار که پیوسته گو ایدی لسر بیت راستاندن و چاره سری بلز جسد من ويرا بيت داين إمار كوردوريانت نيوز قامشلو لگوند نوفلی گریدای باجار درباسیه پنجمین سالوگرا کوچکرنا اندام نویزگاه پارتی دموکراتی کرد لسوریه الپارتی احمد برو لدارکت هر وها و با آماده کاریار خستنا الپارتی یا باجار ابو راسین و به بشداربونا هجمارک جنشتاجی روشنپیر و سیاست مدارین کرد سمینارک لدارکت و تیدا لسر 40 سالیه برو یا کو تفگرا کردی تیدا درباس کریه هاتا آخفتن. بله تماشاوان هجاج نافچین کردی لسوریه ما چند کردن چش برای آماده کردن هم هفته تماشا بکن. تین ورشیزه یا گریدای تفگرا جوان شورشگر آباجار درکه دوره فوتبال یا پنجمین بناو دوره شهید باور دان دست پیکرن دوی دوره ده 11 تیم جوانان ای هرما درکه بجدار بون لیسکا یکم دناورا تیم جوی یا کو حمول استقبان نوی سوریانینه و تیم روج یا کو حمول استقبان نوی کردن ده هات لدارخستن د چارچوبه کار و خبات ناوندا زانسیست و پرورده جنان آباجار عفرینه شاغ نفچه شیرا یا کانتون عفرینه دمها چلای 2014 ده 55 دوزن جدا ین گریدای مجارن تندیا لدیجی جنان بردان زواجه د تمن بچوک ده پیشوازی کرنه بارمانجا شرمزار کرنا سالوگرا کمپلویا 15 صباته کو لهمبری سروک PKK عبدالله اوجلان هاتبو دست پیکرن لتواهی باجارن کانتونا جزیره کار راوست و فروشگاهن وی هاتن گرتن جنن تاخ اشرفیه یا باجار عفرینه لمالا گل کومینا خو یا بناو شهید زیلان آوا کرن و سیر وبرن کومینه هلبجارتن لگوند بعدینا یا گریدای نفچه مابته یا کانتون عفرینه سمینارک دبن ناو رولا جوانان د جواکیدا جالی تفگر جوان شورشگر و هات لدارخستن رخصتنا تفگر جوان شورشگر آگرکه لگه با ارمانجا آوا کرنا کومینا جوانان جوینک لتاخ شهید خبات لدارخست دا انجام جوینه دا کومینا جوان انتاخه هاتا آوا کرن حکومتا ترکی بریارا قداخه کرنا تومار کرنا خط موبایلان جسر موبایلان بطال کر لبازار قامشلو بهالكافتا ججنا افيني وببشداريا قالك هالبسفانين باجر شاف بهركك هالبستي لداركت لإيصال هالبسفانين حس كرن كوجبو ولاد وبرخدانا كوباني تشتكي بيشكش بكر
دروجا ججنا أفينية دا الهولا قصر النبلاء الباجاري قامشلو شف بهيركة كهلبستي لداركت جهيلا يكيتيان فيسكارين كرد سوريا ببشدار بونا جالك هلبستوانان جالك هلبست دفي روجي دا هاتن پیشکش کرن لی تشتی گرنگ دوان هلبستان دا او گو ایرو أفينيا كوباني وكركوكي بو أفينيا قادن شر وتفنجي بو بێگومان هەلبەست لە هەر دەمێدە درێ و دە هەمی جیهان دا هەروەها لێ کلیکا جەنگێدا چقاسی هەلبەستەی گوهرتن چقاسی توکاری کلیکا جەنگێ بگرێ بە ئەوەیەکی مرۆڤانە بە ئەوەیەکی گوتدادن یا کلیکا خوا دەستنیشان و دیار بکێ ئەف گەرەکە بە ئەوەیەکی دووبارە و بنیفساندنێکە گۆ دووبارە نابە ئەڤە ئەفراندن دقۆنا غاشەر و جەنگێدا تەنێ زمانی خوینێدا ئاخڤە گەلۆ هەلبەست ئەوەی کاربە برۆلا خەرابە دوێ ڕەوشێدە چکاری روشن بی چه شر بی چه چندی بی شر بی شر خورد شری خود کن بس نه امی بسکنن امی میزنن به اوی شری خوب کن و امی سکنی مینن کسی روشن بیر نه اوجی کاری خوب بردوام بکن فکاری کی پیروزا ام ملت عالمی دراجنا چک گروپی چک دارا چیت کن و منظمات مسلح چیت کن اما ام ریخستن و سازی روشن بیری و دواره چندی دام چیت کن تا دقادن شردجي سترانين أفينية تين بيشكش كرن و أفينيا ولات أو أفينيا هري مزنة أفين دبينا أو أفين راستا أف 4 سال سوريا دبن شردي شرج همو آليا سر سوريا تكرن بتايبتي أم بيجن مروفي لشكر مروفي خوندوان مروفي كدبن منبباران يتي كشتن ياتي شهيد كرن أو مروف دبينا أو أفينياوينا دبينا أجر أم بيجن إيرو روجا ججنا أفينيا أو تشتيهان نايا جوهرتن خوين و أفيني رنجكن لهذي أوا كو هلبست كاربه رنجي خويني وشيرة و رنجي خواه لتفاهية جيهاني بلاغ بكه شف بهيركن هلبستي الباجاري قامشلو بردوامن لدججنا أفينية دا إيرو هلبستا أفينية هات قريدان بأفينيا ولات أكرم صالح أورينت نيوز قامش به راپورم گشتن داویه بولتنا خان و هاجی سرنوچه لعفرين أصايش سيجرتين بدك سوريا برد ده وجتين داعش لجندوار شيغلر وكوباني خامدتك شاندايا پارلمانتوی هریما کردستان لکوبانیه و بدك تیدا نبش داره چالاکی بو سالوگر کمپلیا پانزی ثبات لدار دکهون و ترکیه شرمزا دکه بله تماشاوان نهجه لبرم گشتن دویه بولتن اخویا ایرو حتی صباح شد و بختوار بود